Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Bon ki breu menta ki por ki yenglan panshim dawai na ki pharmacy hakleng ki jaka hanong ba shlong kamtam na ki thain nong kendong menta ka sngi ka laitrek ubnai nailar arajar arpuei ka batisi tv kalayo ban yakran ye ki katto ka ningut ki bawanshim dawai ki balaya tho hakili ki por ki bawanshim dawai ki jor bha ki pharmacy ban ye ka por ka balalai Bat kadau kadai namar baki Salia ban Leit ki hospital yo baki hap ban tes corona bat kila ongru basatang ki khep bamla ban kiarshu kila ban Leit Dawai na ki hospital. Ki katung ka khap mungkin ba katung ki khap katung ki yang may lang gate hindi hindi sa katung ki khap dahab ka ide ban Leit hospital ru hab Leit ni dang long ban sim dawai pa la sim tang praji ya Dawai dan lah tiang kan. Tolong dapat kan kemayi dia lah dai pat tolong tangin. Long apa ka tentang menta bade ka puas ke. Puas te ka ada tin betang ang selek te ko hospital. Tiang nak abi tentang nak kiset tang sama ai ya kiset pun. Lak kan man bade corona. Mo tiang rok le siapa ba? Ya tiang en. Tiang bet he dah. Nang katay gawin. Salia berubah. Nadula ya Tuid sim Dawai. Tinarum sini ran meri dah. Okay. Kita kado pinai baje yo Dawai ke sausan baje dah. Berapa kan pula tak mentai mat bai Salia balik hospital dah. Tai no. Marbun tahayang ram ta basuya. Sim Dawai perbit itu di hayang yang tu. Salia maram ta ganda hospital bakna lak sikit belak stop eh. Dia nak lagi hospital. Dalil lagi hospital tu ditendung kita itu punya silisin. Nah, kita benar-benar coroner tu, dah clear badai coroner nak batas.